Na primjeru Zemunske stare vojne hidrobaze mi u stvari možemo da vidimo kakav to nedomaćinski odnos ima država ili grad prema javnoj svojini, javnom dobru i prema budžetu sa kojim raspolaže. Ovaj prostor je u jednom trenutku prodat privatnoj firmi koja nažalost nije ispoštovala ugovor kojim je bila obavezana da se na ovom mestu nađe jedan sportski objekat. Do kraja mi ne znamo u stvari šta se tačno dogodilo sa tim ugovorom. Ono što znamo jeste da se iz budžeta paralelno sa prodajom javnog dobra iscrpela jedna ogromna količina novca na račun upravo te firme koja je zahtevala da ovde izgradi jedan sportski objekat. Umesto ovog rugla koje vidimo iza nas, ovde je mogla da bude jedna lepa zelena površina sa nekim parkom i sa nekim prostorom koji može da služi svima nama za korišćenje, pre svega našoj deci. Nažalost, mi sada ovde imamo jedno ruglo koje je godinama zapušteno i koje, nažalost, ruži najlepši deo obalo utvrde Dunavske, a to je Zemunski kej. I to samo zbog toga što je sitni interes preovladao u odnosu na opšti interes i opšte dobro.